Wow, congratulations Ariel Ways na Juno Kizigenza baravuga ko bishobora kuba basubiranye nyuma y'ayo mashusho yagiye afatwa hirya no hino mu mupira w'amaguru bitewe n'uko bari kumwe baganira. Asubiranye na Juno Kizigenza, ibyo utamenye nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Wari uzi ko Ariel Ways na Juno Kizigenza bashobora kuba basubiranye nyuma yo gutandukana? Byavuzwe cyane, ubu hari ibimenyetso ko urukundo rwabo rwongeye gusubukurwa. Reka turebe iyi video uyigeze ku musozo umenye ko byagenze. Ibimenyetso bihari nuko abafana babyakiriye nyuma yo gusubirana na Juno Kizigenza Ariel Ways bitewe n'uko baramaze igihe kirekire batavuga rumwe cyangwa se batumvikana, bivuga yuko bashobora kuba batandukanye. Murakaza neza kuri channel mugiye kubana twiragiye cyane. Uyu munsi turaganira ku nkuru igezweho Ariel Ways na Juno Kizigenza. Hari amakuru avuga ko bashobora kuba basubiranye nyuma y'igihe kinini batandukanye, ariko se ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Nonse byaba ari ibihuha? Komeza urebe kugeza ku musozo uze kumenya iby'aba bantu ko ari babiri cyangwa se abafana bagiye babivugaho nuko babyakiriye n'abakunzi babo. Ariel Ways nkuru ukurikirwa n'abantu benshi kuri TikTok na Instagram. Uko Ariel Ways na Juno Kizigenza batangiye urugendo rwabo. Ariel Ways yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Day n'izindi zitandukanye. Juno Kizigenza nawe yamenyekanye muri Please Me, Katarina n'izindi ndirimbo zitandukanye. Aba bombi bakundanye mu buryo bwatunguranye benshi kuko bari bato kandi bafite impano nyinshi zitandukanye bijyanye no kuririmba n'izindi mpano nyinshi cyane. Bakaba bazi muzabura ku rubyiniro muri kiragiye nta kintu na kimwe tubatangarije, ndetse bakaba turabyanze muzabibonera kuri stage. turabyanze wowe Ndi yangiye uko batandukanye. Rero impamvu byavuzwe cyane, amakuru y'uko batandukanye yaje gutungura abantu benshi, kuko abantu benshi babonaga ari icyitegererezo cy'urukundo hagati yabo bombi ko ari babiri. Hari amakuru avuga ko baba baratandukanye kubera kutumvikana ku buzima cyangwa se ku bijyanye n'akazi, ibitaramo no kutizerana. Abafana benshi bagiye bagira byinshi babivugaho kuri Instagram, Twitter, TikTok, YouTube n'ahandi. Ibyavumbuwe bishobora kugaragara ko basubiranye, kuko mwagiye mubibona amashusho ari kugenda acicikana hirya no hino. Vuba aha habonetse amashusho cyangwa amafoto hamwe bavuga ko bagaragaye bari kumwe mu mupira w'amaguru, ariyo mu kugenda mubona ku mbuga zabo. Ababakurikirana ku mbuga zabo bavuga ko basubiranye bakurikirana kuri Instagram nyuma yo gufungura backup zabo, cyangwa se bitewe n'amashusho yagiye aherutse kuba yashigwa hanze aho bari bagiye gukina umupira. Amagambo agaragaza afite umuntu wihariye bitewe n'amagambo bagiye barandika. Ariel Ways nawe aherutse gushyiraho amafoto afite imitoma myinshi, baketse ko ari we yageneye. Ibyo abafana bavuga rero, ibitekerezo byabo n'abantu biratandukanye. Hari abantu benshi bashimishijwe cyane kumva yuko bashobora kuba basubiranye cyangwa kuba bagiye mu rukundo. Ibyo twavuga ngo love is winners. Hari n'abandi bavuga ngo byaba ari byiza ko bongera kuba basubirana bagasubira mu rukundo. Bakavuga yuko bishobora kuba niba basubiye kuko mu rukundo ko bagiye gushyira ibintu byabo ku muntu nk'uko byari binameze kera. Rero ibyo abafana
bavuga cyangwa se inkuru zigenda zivugwa hirya no hino nta nduru zivugira ubusa, bishobora kuba ari byo. Abandi bavuga ko byaba ari byiza ko bagumana mu buzima bwabo bwite bakabigira ibanga, basubirana batasubirana byibuze bakaguma babicecetse. Ese ukuri cyangwa ibihuha? Nubwo ibimenyetso bihari, nta mwanzuro uratangazwa ko ku mugaragaro ko bashobora kuba aba bombi basubiranye mu mpande zombi. Ari Juno ari Airways, nta n'umwe uratangaza yuko bashobora kuba basubiranye. Juno Kizigenza ntibari bashyiraho akadomo. Icyo twaba dutegereje ni uko batubwira koko niba basubiranye cyangwa se bagikora korabo. Abafana bategereje ko nibura umwe muri bo avuga ko basubiranye cyangwa bagashyira ibintu ahagaragara. Ese wowe ubibona ute? Airways na Juno Kizigenza bashobora kuba basubiranye koko cyangwa ni ibihuha by'abafana? Andika hasi muri komenti. Iyi video uyirayikinge unayisharinge. Wibuke ukanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Reka dusubire mu zindi video zitandukanye. Njye mwari muri kumwe, nitwiragiye Dani. Igitekerezo cyawe n'inyunganizi ntiwibagirwe ko wabishyira hasi muri comment kugira ngo mu bantu bazakira notification bazazibone mu ba mbere. So bye bye, ciao ciao, kadusubire mu zindi video. Ndabakunda cyane.